Banang perlong susu ia kipat ba banyo ia gijing tip bat gijing ja bat sibun ba kiwe gijing tip uba dipendro marsing ulami biang syakmat ban penmi ia katup lum kubor ban ai jing tip syakipat ba dagar kom kaba kane kejuk thmai ka yajlang kata lengba kerensan YouTube ia kabal ai kerteng kum ka Ribhoy TV. UMLA Jonggonong Po Constituency uba Emerald Bonds im habakran kumukongsan hakane kesngi ula penpau ya kejing sukumen bandang yui bagi khun samla da kejing kersan jong ki riurang ba ki bayu i jengai kilala aban le ya shibun ba ki kam na kabanta kejing kersan ila kejing im baru kabalong kejing mento ya ki pai ba kathan habayo ban yakran baru ba dipendro marsing ubri utrai jong ne katup ai khubor ula penpau ya kejing sukumen bah hakane kesngi la ban pli ya kane ka YouTube channel kabat ai kejing tip syaki pai ba jong them Ribhoy bat kumjuru syaki wei pat ki jaka kendian aku apa ni tu bagala don ko bisis nam e kejing ti jong ko wei pat ke channel ka pingi ai kerteng ka Ribhoy radio re hadin ketuk ne por ka pingi ya kendu rengkat bat ke usar jong ka Ribhoy district rengkat bat ki rukmat jong ka Ribhoy babun ni kila ajimut ba hagisi ki pementa kala bahaban le no da kono ka kenja channel ka badon rengkat bat kadur dan mar kata ni rengkat bat tim jungi hi berkowe gila yelum lang ban nilai syam berkat te gila rai ban persenge no ya ka Ribhoy radio hagani kasti country turik jung sembar arhajar we bakane kadi kasti ke jingdap sisnam pura jong kane ka Ribhoy radio hagjian ti ke jungka banang ne syakmat pat in ron hagjian ti jong ka Ribhoy TV ke jungi te ke jimut ka ba khamat ka ba ni don galong ba kumno ban kentiu syapran ya ka Ribhoy ke jungi hagba ki paiba jong ka Ribhoy ila bani i ya kadi ke channel ya ke jitri kam gi babun jong ka imlak salang apo jong Ribhoy hagju ko porro kane ke channel ke jungi don ke jingang no basa gawe galong ba ini simentaru hagji de ba ke jing im ke jaman sim ke jing de play im play sisian ngi don ke jing tumo bangin sakhat ro ye ki pastor ki temen besan in khod ye father ki sister bat ki we ki evangelist lane gi reng ba balang bakin ai kano ke jing kren kabri na ketin ke jung play lembaga ne ke channel ke jungi ini baru kejingla banseng ya ke Ribhoy TV jadi kejing alam di jumlah kejing kerku kejing persat banseng buat banilam jumut naga sam cispa pinyo bahwa mula dau try unte ya kejing kiminat lena e unte kane kejing kejing kabapi tilas sedang unte lembah di kejing duai kabapi tilas duai ayi kasam kita kimen kita ki well wisher kinong ai ben sim bagi kwa baya kane kayin ka Ribhoy TV sebab fi bila sedang dan sedang mentas andong bali di duai sedang bagi martit manong begini jing tu ko ba ki fi dan na ko menta ban priang ya ki bu ki ko apa kane kan ulang kesalang distrik kejela betul ini balak besutu ah jing ai nanti ki jongki ladon syubun ki jing ai jing mu nang ba kita nak sorkan banyarap ki nong rep banyarap ki nong than banyarap ki wi ki benta bat ke banang pen kemeng susu kalau menakan liang ke jongki ladon ru ki jing tu naga benta ban pen priang ru ki ki jongki hagis ni ki bat kerpang bagi resource person kila pastor kila tuan besan kila belum kila buat pipi sekolah ban kot songha ban ai ki kenja jing batai ban kambania natali ke ban kemen susu ka jing tumo dengan ka Ribhoy TV kalong ba ngin pelat ki kubor mentare ngin pelat ki jingja haki hakani ka Ribhoy jangi sikui de ki jaka kum ki kubor hakarap kariang lese haka pot katem hakano kino bot te mentah hi ngidang itu ni ka jing pelak kubor jangi ngin pelak lah ka YouTube mentah hadir rambut tu setiap singi ngin don ka website jangi ru
ngin la penyo ya news nang ba website ni riboytv.com betul